Globalizacija. Prvo su naredili da se stanovi, kuće, kakve i ulazna vrata zgrada ne smiju zaključavati. To je za vaše dobro. A šta ako neko uđe, upitaše neki. To je slobodan protok ljudi, razumno odgovorše. U početku je čak izgledalo zanimljivo. Susjedi ulaze susjedima, nema zvonjave i kucanja, otvoriš vrata i eto te na priču i kafu. Sloboda oštrumno zaključuje oni pametniji. Međutim, poče se tu i tamo čuti da su v neke bogatije kuće dolazili neki snažni ljudi u grupama, uzimali dragocjenosti, čak i namještaj i sve to sve dana pred policijom, čak izgleda da im je policija i pomagala jer čuše ili se tako pričalo da su vlasnike koji bi se pokušali fizički ili oružano pa čak i verbalno suprotstaviti policajci odvodili i predavali sudijama za prekršaje i kako se prepričavalo dobijali su veće ili manje kazne zatvora. No to su bogati odmahnuši obični ljudi, makar da ti bogati nisu bili baš nešto imućni, ne bar u odnosu na one za koje su ti snažni uzimali. Ali ko je mislio o tome i da li iko ikad vidio te kojima se odlaslo, niti će ih ikada vidjeti. Ljudi su bili zadovoljni, hodili su jedni do drugih, a i malo zluradosti na račun tih bogatih činilo im je sreću većom. Međutim, ne prođe dugo, raširi se glas da te grupe snažnih ulaze i u obične kuće i stanove običnih ljudi, a nedugo potom svi to i doživiše, jer im do kuće i stanove počeše ulaziti grupe muškaraca i ne baš snažnih kako se priželo, to je bila prvobitna opravdavajuća izmišljotina, nego su bili u pratnji policije i niko nije smio, a ni mogao, i kad je htio da im se suprotstavi. Uzimali su sve što je vrijedno, uzimali sam namještaj, a i namirnice, ako ih je ko imao do većim količinama, a potom uzeše i novčanike i lična dokumenta. U zamjenu dadoše takve isprave po kojima je svakom mogao biti svugdje prepoznat i sve se moglo o njemu znati, a umjesto novčanika utrpaše im kreditne kartice. Vama novac ne treba, bit će kod nas. Mnogi od tih što su ulazili u kuće odvodili su kćeri ili žene tih ljudi, navodnih kuće vlasnika, u druge prostorije i tamo se zadovoljavali nad njima, a bogami naskoro počeše da nasrću na njih i tu pred svima bestidno zadovoljavajući svoju pohotu. Ko bi probao da vostane v odbranu tela i čast svojih bližih ženskih srodnika, bio bi sprečen od policije. Nisti vlasnik njihovog tela, bagro primitivna i zaostala. Obično bi mu rekao vođa policijske grupe, a onda su se i policajci zadovoljavali što ženama, što batinama. Nije dugo trebalo, pa su počeli nasrtati i na mladiće, potom na dečake i devojčice. Šta hoćete, derao se policijski inspektor, da decu držite u zaostalom patrijarhalnom vaspitanju, da budu isti takvi mračni protivnici liberalizma i slobode kao što ste vi sami. To hoćete, vi ste protivnici svake slobode, pa i slobodne ljubavi, vi za ostale prljave svinje. Dernao se inspektor, nakon čega su slijedile batine, istovremeno sa zapomažućim uzvicima odvođenog djeteta. Tata, tata. Nije mogao pomoći, ni njemu nije bilo pomoći. Potom su počeli uzimati kuće i stanove, pa čitave kvartove. Ovdje će biti shopping mall. Ili ništa nisu objašnjavali, jednostavno su uzimali i proterivali ljude, često ih odvodeći u neke daleke zemlje, da tamo budu radnici koji su tada iz daleka, ali mnogo neuporedivo bliže, mogli da gledaju zlatne nebodere ljudi kod kojih je sve stizalo, što je njima i ogromno mnoštvo drugih bilo oduzeto. A tamo daleko, u njihovom starom kraju, tamo gdje je sad pustoš i beda bila i gdje više ni cveće nije cvetalo, gdje su doktori prepisivali heroin i kokain, ekstazi i metamfetamin, uzmite, osjećat ćete se bolje. A pare slali istim bogatašima, tamo je jedan čovjek u očajanju i gorkom plakanju iz duše i dubine grudi
zavapio jako glasno i sa krikom neizdržljivog bola. Pa šta je ovo, ljudi? Globalizacija, ništario, odvali ga policijski pendrek posred Lubanje.